Image Bogda Mim Tabri Bisungbo Yunam Anurada de Bini Kolona Krumzari. Hosek Maro Eba Pauda Forest Department के frontline deliver stop singda bolero campers amadi motorbike sing yan thokre. Illegal adoption amasung child trafficking in matangda numagyo eba sensitization program pang thokre. US President Donald Trump na Gaza ceasefire ke document ko ye pikre. Loinana Nipumarirak Subas that level Manipur Master Athletics Meet 2025 nga solution kray. Hazapau sanana pisari forest fire tolakpa amade forest illegal activities sing tawrakpa handhanba amade ngakthokpa haibise ekhona law of the land asigi law da mateng pangpa amade law ngakpada miyamna mateng pangma maru ohi haina Manipur government ke additional chief secretary Transport Principal Chief Conservator of Forest PCCF Amade Head of Forest Force HOFF Anurag Baspai IFS na hairi. India Amade Manipur government na Pakalapa Tharang strengthening of forest protection measures ke Sarukama Oina Forest Department ke frontline labor staff singda bolero campers amade motorbikes yenthopage Manipur Forest Running Institute Luang Sangmamda ngasipang thopa tharam da haikibane. Magna Makar Training Institute के Director Dr. Rebecca Soibam Chanu, Northern Sarkange Conservator of Forest Arunda RSIFS, Administration and Planning Devla Laiprak Pampa IFS, Tonganba District Singe the Eposing Su Thorum to the Surugyaki, Loinana PCCF Anuraka Bus by IFS na Tongantongamba District Singe Forest Division Singda the FO Singe Kutangda Punabalere Campus Taramanga Mati Motorbikes Kunyan Toke. Continue till the rains, particularly because up to April, till the dry season is there. Thereafter, these vehicles, particularly Bolero camper, which are 4x4, so it can also operate in rainy season very effectively in forest areas. So that is why we have done it today, and I hope that we will be improving our efficiency, operational efficiency in the field. Thank you very much. Anisuba Tanka ke oina National Deworming Day 2025 nga se hodokre. Directorate of Health Services Amadi State Health Society NHM Manipur Anina Sinduna Lampenda Laiba Indian Medical Association ke Heritage Holder Pangthopa Anisuba Tanka ke National Deworming Day hodopagi tharomaduda Dr. N. Hemant Kumar Singh, Director of Health Services NG Bogendra, Director of Education S. Anjali Chongthamp, Joint Director of Social Welfare Department Amadi Dr. A. Sylvia SNO Child Health State Health Society and ISM Manipurna Mitunglen Singh Oina Sarugaki. Taronga Marilaina Health Services Director Dr. N. Hemant Kumar Singh Hai Anisuba Tanka Kasida Chaurana Sahi Amadage Tarama Panda Pawagi Manunda Leba Angang Lak Mapanda Henbage Pandam Tamli Anba Tankata Chada Marputara Hundo Oiki Masayamna Soma Mai Papa Makangne Dewamingi Matanga Mama Mapa Oibusing na mamuta na kang mamatautai dewa mega asina angange haksenda asoba kanaba ama pigadoribane maram asina chathagadariba campaign asida soksoi soidana thamliba pandam ase yawnaba honamina se phongdokhe Gubot Rangani koi kana do logsi aduga masamu phana koi achong skong ne sanama sagat ni si ero message loina I wish today's the National Deworming Day second round a grand success. Thank you so much. District Administration Kaksing Amasung Community Development Economic Empowerment Organization Tawange Makada District Child Protection Unit Kaksing Amadi Department of Social Welfare Manipurna Sinduna Illegal Adoption Amasung Child Trafficking Matangda Angalwadi Workers Sing Asa Workers Sing Amadi Village Level Federation Singe Nomagi Oiba Sensitization Program among Ase Kaksing District Langwidongda Laiba Panchayat Ghar Community Hall the Pangthokre Taramduda
GRS Langmaidong Gram Panchayat Chi as a Bobina Thoramapu Oikibakalonana District Child Protection Unit DCPU Kaksangi District Child Protection Officer Gaju Raskumarina Thoram Adu Pangthopage Nungi Oiba Warol Pongdoke Awareness Program Paduda State Adoption Resource Agency Sara Manipur Program Manager Gyani Lakshmi Thongamna Illegal Adoption Ge Matangda Aduga the Welfare Department Manipur State Child Protection Society SCPSK Program Officer Mala Lisamna Child Trafficking Matangda Resource Person Sing Oina Sadok Yaraduna Illegal Child Adoption na Ngasigi Samas Asida Angang Sing the Pitaklipa Wakalgi Chaiten Krampa Amadi Lamda Masida Angang Singbu Tabak Tahangani Sana Hangani Amadi Tonga Tongamba Tabak Pigani Taza Handuna Moitem Tauraka Jathatakliba Kram Kayagi Matangda Mariksumba Wapang Kaya Pongdoraki. Lamlaki Usek Singh Panaba Lang Thakpasingi Matakta Forest Department Drapa Sataduna Lapagi Sadukamba Oinang Asitawanta Forest Division Gi DFO Dr. Laishang Tem Jishilege Meg Makada Kaksang Forest Range Gi Stop Singna Drapa Satava Hoki Bagaloinana Useka Panaba Thalamba Lanka Tararam Paga Kray Pawasana High Kaksang Forest Range Gi Range Officers under Huidrom Gi Sang Makada Palan Peter Officer Nangmairakpam Brikam Zeta Amade Forester Ice Sanamatumna Luchingduna Ngase Anganba Ayuta Ranch Asaki Maning the Lady Ba Lokshi Patke Akoibada Drive Saktagi Bagaloinana Usek Pana Batalamba Lang Taranam Paga Kre Heidi. Range Officer Sundar Huidrom na Pongdoropada Housing Ningtham Thage Matam Yoksilapakaloinana Miram Dage Parakpalamlake Usek Singna Lamdamba Asage Part Singda Saktaba Lakpake Matam Suyaurakle Maramaduna Kanagumba Singna Range Asage Manungchana Lady Ba Part Singda Amadi Labuk Singda Lang Thaktuna Usek Sing Pabiganu Haike Makatana Drive Sataki Gani Haraduna Useka Panaba Lang Taglamba Tengarabati Logi Matungi Ina Accent Loka Gani Haraduna Useka Paba Hatpasing Wildlife Act 1972 Gi Makada Charaka Pangbayai Maramaduna Useka Hatbigano Lang Thakbigano Haina Mianda Apildoki Kaksing Public School Kaksing Sinduna Kaksing Ka Asage School Asage Parents Day Taranga Loinana Annual Prize Distribution Gate Taranga Se Kaksing Wari Salam Blaikai the Leba 1 number 3 Community Hall the Pangthokre Taramatuda Thoba Mitunglen Oina former Vice Chancellor Dhanamanjari University Manipur Professor Dr. Nongmai Temba Razmohon Taramapu Oina President Managing Committee Kaksang Public School Prokambam Sampa Amati Ekai Khunaraba Mitungo Oina Secretary MA OBC SC Yals Government of Manipur Naurem Pravint Amati Deputy Commissioner Impal West Mayalamban Raskumana Mayai Tangmanda Lengsinduna Sarugyake Taramadada Skunda Asage Oina Class Kudingi Makong Matang Tarabasink Amati Tongan Tongan Ba Hiram Keada Mitoi Mihalebasink Manamatumba Amati Senge Tengbang Pituna Punitavake Loinana Parents Guardian Singna Bukhalakpa Complaint Suggestion Sing Sukumna Kananaina Ke Taramadugi Sarukamba Oina Skunda Asage Mahiroi Singna Traditional Dance Tangta Yoga Amasung Kesa Dance na Sing Batarong Kaya Suud Ke Note AOC Dalaiba Planning Development Authority PDAG Office Ngase Dhanamanjari University de MBU Masangyam Laba Mahiro Singna Silong Dalaiba Manipur Rasbari Tugai Kibabo Yaning the Pongdotuna Office Solonson Cray Office Solonson Bage Kongsanga Duda Saruya Kiba Mahiro Singna Pongdorak Pada Manipur Rasbari Ase Manipur Gi Puarida Yamna Maru Eva Mapama Mani Asaguma Mapamba Amobo Hekta Miyam Kangandana Tugaiba Haibase Manipur Gi Puari Muthat Bagasamane Wasi Mahiroi Singna Haunaruba PDA Gi Office da Laktuna Rasbari Tugaiba Ki Matangda Wari Sanaba Lakpada Office Ase Staff Authority Laitaba Office Amaka Chamana Ramlay Loinana Ngasi Mahiroi Singna Zangsilaba Kongzang Ase Ahan Basige Sidege Hanba Kongzang Kiasu Sangsilakani Haibaga Loinana Mahiroi Singna Pendabagi Kolau Kiasu Lauke
ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ 5-6 ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 19ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯈꯪꯍꯦꯟꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒ ꯅꯪꯅꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯥꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯍꯧꯗꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯧ ꯁꯥꯠꯄ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜꯗ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ उरीपो खुमंथेन लेकायदा लेबा डॉक्टर युमनाम लोकेंद्रोगे युमदा ngasi ayok pung mangaram taba matamda masak khangdaba miyoi singna nongmai kapsalambage thaudopu yaningdaba phongdoktuna uripo khumanthem laikai kamdebo leirak mazna wakan mifam phangkre wakan mifam pha aduga mari leinana uripo khumanthem laikai apunba luke secretary haisna bo ongbi kamalana phongdorokpada miyam tinba mafam singda nongmai kapsinduna misam miyam ki handa khanganbage thabak tawbiganu karigumba kapsalalba nongmai maru aduna soingambadagi kanagumba miyoi amada panduna asi ana thoglabadi madugi teksa kanana pugani Karigumba nakoina pamliba senka adu ningthina phaminaduna wari sanabagi matam lekai miyamda pibiyo haina su phongdoke ni apai masen sum kaino taunadadi yara aroi aduna masigumba thabak se lepiyu aduna moya pesagi diman adu ju late adu kanamba रिम्स के हानगी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर ओइरंबी याइस्कुंड सिंगा खंपा लेरक्ता लेबी डॉक्टर असम निंगोंड रिटिया सखंगदब सिंगना तमथिना हालमले सीसीटीवी के हार्ड पुखिबत नतना मालचांग सिंग पोखरे हाइरी हाइरी बथौदोग असे ngana निमिदांग वनंग पुम मनिरम तारकपदा महाके मपुरेबा अमदे मसाना युमदा हलकपदा महाके युमगे मथोना अनेगे कादा फिबम थीना सिरगलेनम बथेना रखिबने थौदोक थोफमदा फोरेंसिक साइंस के तेंबा लाक्तुना क्राइम सिन सिंग यंगसन बगलोइना पुलिसना थौदोक असगे मतंगदा केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजनबगे थबक हौख्रे अमरमदा डॉक्टर असम निंगोन रिटा चही कंप्यूटर को मिहाकिना हाटपदा सेनेबिसिंग कैपिटल पनिशमेंट पीगदबने हाइना ngasi यास्कुंदा मियामना वकन मेफम सथख्रे United Club of Yai School amadi Yai School na apunba maira paibina sinduna chatekeba wakan mi phampa aduda Yai School na apunba maira paibi ke convener memtombi nongmaithem na hai Impal sahar mayonge mi kungna taba maphampa asida nungtinda popop tari tabu yamna tamthina halamba haiba ase yamna angapa amadi aki tuzungba mapawi asuguma thodok ase makhatana Chathadanaba authority na miyad asida senarib singka atubada phabiduna makoi singka adubo capital punishment pibiyo phongdokhe taraptagi aduga asigumba thodokse amuk hanna thohoktanabashu akhoi mayam punna siminasi aduga akoina phamjariba haijariba tawjariba mayamse ngasaigi Buksen Patraba, Minusi Kangraba, Miharpa Singdo, Langla, Langjim Putokidana, Pabiraga, Matik Saba, Dandi, PBU, Haina Marila, Navasingda, Tamzari. Vision Foundation is gonna be Haikak Mapal. Impal is Amadi Indian Red Cross Society, Impal is district na. Kusam Nana Sindana Nomagyo above first at a training program pa Ama Vision Foundation is gonna be Haikak Mapandang as a Pantokre. Training program pa the first at trainer Dr. Ekenta IRCS Impal is district joint secretary RK Devataranjan JRC YRC coordinator Sorokaibam Jatra volunteer L Jibana Saduk Yaduna Eskunta Aduki Mairoishin the first at Kimatanga Tapitambiki. Skunsinda Mairoi Lotok Loksinda Tobada Chobatodang Loriba Skunta Vent driver Sinda Pubatambangam Loidaba demand kia Toksilapana Bent driver Shinka Awabana Kokta Kuta Hamnare Leptana Demata Toksilapa driver Shingna
driver ge simpam dadi thadokduna lamdamba asada van driver Leirakta Bayai Haina All Manipur School Student Transporter Association Amastage General Secretary Jimmy Tongpramna Pungdaragli Wapamasinga Association Asinasinduna Pasoi Patu the Leba Pamyal Ground Manakta Leba Development Committee Community Holder Pangto Kiba Nipan Suba Amasta Observation Dege Tarampa Aduga Marilena Pundo Kibane Taramaduda Social Worker RK Rameshwar Amastage President Maibam Kennedy RMB School Haino Founder Dr. K.H. Hillary CPH Affiliated School of Manipur Joint Secretary Dr. Longzamp Dhaneshwar All Manipur Recognized Private School Welfare Association President Alajoy Kumand All Manipur Student Gazend Organization Gezen Secretary Sumati Saugrapam Development Committee Part 2 Maka Laikage Secretary TH Tenda Maite Amade Pamyal Pasoi Part 2 Maka Laikage President W Hamanta Maite na Thoiba Mitunglen Sengoina Sarugi Akibagaloina Laikiraba Skunda Band Driver Yankage Photo da Laishu Katana Kai Kunabusu Utke Taramaduga Marilaina Amastagi General Secretary Jimmy Tongpramna Makataraduna Hai Lamda Masada Leriba Tonga Tonga Skun Singda Mahitam Liba Mahirui Shingbo Aso Engambi Yaudana Yumdagi Skunda Yona Amadi Skundagi Yumba Yonaba Honabada Achowa Tautank Lawiramba Skunda Van Driver Kiana Manamatam Satana Lakidabada Makoibo Ningsangba Oina Tay Kudingi Lakidraba Driver Singe Mapamda Association Asina Sinduna Angamba Laishu Katuna Makoibo Ikai Kumnaba Watpalakba Tauram Amani Driver amana tha amada phangliba khusumana ase aduke matik pi adubu imong manungdi pudaba yadabana simpamba asidanga sifawba driver kyana katokpa amaga loinana thabak tawtuna laklingai charak asida driver singda tongan ba lob kyana puba tha pungba ngamlaroi teba demand kya tawrakliba ase makhatana tawbigano demand kya leptana driver singda tawslapana aside driver kya Mahangna Tausariba Simpampa Ase Tadung Nakiba Yaukre Loinana Driver Gi Simpamda Tabak Toriba Mioishing Ase Lever Kanglupta Leba Mioishingne Makoina Pangliba Kusamanta Ase Nomagi Hazira Suriba Mioi Amakumna Amanachu Hena Sawi Haina Supondoke Nembi ne onde lupal sintara ko matui ni thoi nasena ga no hazira su no yo chao ni sa se ana moi ki khaki glemjer imu nu puno hona ngai sida group puting makki commission di mating la kong tam da iban gari thawi ba kangu sing imu gi pudia da ba adi shibuzu ki ba ni onde sa puno ga moi mating pang dra na tra Dimapur an ancient IMG vegetable in charge Sikaho Achumina ex Inchas Kamanaraga Kamenge Syndicate Ama Semdana Makodiki Port Logadabane Haina Assam Dimapur Amade Atai Mapam Yauna Manipur Pugadaba Kamen Poba Gari Sing Pazanduna Tambaga Loinana Asoba Sampange Ransamba Taliba Asida Marilena Basungna Yangsen Bio Haina All Manipur Vegetables Wholesaler Association Punduragli Hiramasaga Marilena Nangase Press Club Tapangtopa Pogimi Pamamada Association Asage Vice President Al Romes Nahai Mapandagi Manipur Pusilapa Janatanga by Ensangnapi Singe Manunda Kamen Ase Mamangdage Assam Dimapur Amade Ate Mapamba Karadage Matamatamge Mamanda Mapange Dealer Singa Yanaba Mamanda Pusilaki Adabu Association Amade Wholesaler Singda Maram Amata Kangandana Mui Karana Manaraga Dimapur Syndicate Amasemlaga Ancient IMG Vegetable in charge Sikaho Achumina ex in charge Manaraga Octoberge Tanka Mapandagi Impalda Pugadava Kamen Poba Gari Singh Pazanduna Tamlaga Atopa Gari Shingdege Loba Yaroi Haina Ating Matam Kibani Tawong Asana Ensang Napi Yonduna Hingliba Mioishinda Sama Waba Pire Amadi Atingba Tamlakliba Mioishingi Maming Matana Singba Maminka Pathoki Ayetpe Piriba Singka Asage Marakta Mari Lainaba Singna Miyanka Changbinaba Mahana Makatana Apil Toki Pandagi Manipurda vegetable sing pusilak tuna miyam gi seba tawjariba aikhoida atuki matik awaba mayok nare hairiba athingba pirakliba mioi singa dudi
Number 1 da Sikaho Achumi, Vegetable Tax in charge. Number 2 da Rakesh Kumar Mahanto, Syndicate member. Number 3 Babu Sahab, Syndicate member. Number 4 Manish Kumar, Syndicate member. Number 5 Pawan Mahanto, Syndicate member. Mapalamgi sanabi singi matau tambada later lighter singdi imungi luhongba phawba ngamlaktre haina malam apumba development organization ge sane advisor nungmai tempe indona phondoraklei wapama singa se popadagi siba phawge thoramda hongleliba machata amadi masina khunai ge Saitenga Highway Hiramda, Pangtokiba, Nomigio Eba Kananainabagi, Tarampa, Ama Malum Bazar Leba Community Hall, the Pangtokiba, Taranga, Marilena Pondokra Kibane, Malum Apumba, Development Organization, Sindana Pangtokiba, Tarampa, Aduda, Kodompopi, Zilla Parisat Game member, Soibam Prem Kumar, Malum Apumba, Development Organization, President, Lystrom Nobo, Malomba Gram Pansai Chairperson Lystrom Johnson, Board of Secondary Education Ge Retired Deputy Secretary Arampam Naba, Malomba Apumba Development Organization Ge Senior Advisor Nomaitem Indu, Impan College Ge Associate Professor Yung Khaibam Sumatina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruyaki. Taramaduga Marilaina Nomaitem Induna Haikibada Kunai Asida Pokwadagi Siva Pauge Pangthokliba Tharamsingda Manipur gi wangmagi kangun kaya ama ka hena pusalakle maru aina luhongbada ke kakpa khudop sinabagi chanarakliba asi mitai singe sanabi amat natte masina later lighter singe imungda sauna saiteng pipana maram po eraga luhongbo phawba ngamlak tribane masina maram bo oiraga aikhoigi khunai ge oiba natke kanglonda kaya ama nongmanomage mangsalakle Thainadagi Leraklaba and Lamanna Thanam Biramba Jana Pathap Jana Kangun Chenka Ase Yokanaba Mapanlamgi Oiba Kaihenba Jana Kangun Chenka Ase Lebaka Miamna Wakal Taminaduna Tingmina Hose Haike Toidoke Hendona Katopa Amaga Loinana Soktaba Naidana Aikoigi Akoibagi Kal Kahendanaba Amade Wildlife Singbo Kanbiba Amadi Yokatnabani Haidana Tabak Tauram Kia Lepanaidana Honariba Bisnupur District Kwakta Kongangdagi Miamna Tuduk Hendona Nauri Anis Haina Kangnaramba Environment Activist Anis Ahmadpo Middle East Lebakama Oiriba Lebanonda Labor Indian Embassy Office Indian Ambassador to Lebanon Nur Rahman Sheikh IFS na Anis Ahmata letter of appreciation Pituna Ikai Kumnabu Udbagal Loinana Pungning Tawa Kray Yamna Singtaningai Oina Katopa Amaka Loinana Mieva Kunai Asigi Yapanabugidamakta Haukiba Sahi Kuntramok Soktabanaidana Malemge Oina Honglakliba Climate Change Amadi Environmental Issues Inka Asida Aikoi Mioibana Logadaba Tongtanka Oina Sangsilaba Kongtanka Asibo Sakang Biba Oina Indian Ambassador to Lebanon Nur Ahmad Sheikh IFS na Sakang se adu mahake email ge khudang dagi pirakhibane School ge principal transfer tokibagi mayuta mang Imphal da laiba and Tomso has secondary school ge mahirui singna khongsang sangsan bada police ka mungna bada mahirui mari aso apan nangkre Garang dagi hauduna school ge mahiroi singna sangsilakkiba khongjangka asigi makatarakpa oina ngasi school ta asigi get mamangda thoroktuna mayai lambi mayaida tayar amadi school ge phalna changba polam kya pudoktuna mai thake pau adu phangbaka mayang ipa police ge timpa amasullaktuna mahiroi singka adu tansana bahona bada mungnarakpadagi Nungna Thaba Haurakpada Police Naso Handuna Tear Gas Kapada Mahiro Nipi Mesamari Soktuna Mayang Impalgi PAC da Laikana Kray Mahiro Mari Eduge Manunda Mahiro Yamade Rems Hospital da Ripata Kray Hairi Ngazige Kongsangka Adugi Matangda Mahiro Yamana Pondorakpada Ngarangdage Tarokpada Demand Adu Authority Singna Tasinadana Laibadage Pendaduna Ngasi So An bada peso oina phamba haurakpani jedio lakani hairaga somba laktabadege mahiroina mai thabada irangka se thokebani
Hana principal ta asage matam loidri phawba school ta asada thambiu karigumba thambida batara kade makata na school ta asage class boycott tawbage khongsang sangshin ki gane haike yamna piso in phamja bane adagi akhogi jedio se lakani habasna lakpidre kanamtan jing biraktabadagi de akhogi satra ma'am sina hawra aga sidi akhoi phan jing puthoga akhoi mai thaba hogalakpani sida akhoi ma'am tawraga hawbasida police kai sina akhoi ngak mukna kansida moina akhoi dan tear gas kapsalakpani tear gas kapsalakpadagi de akhoi violence thole adu police naga akhoi satra singda phuba chaiba adu nongmai naga mingon namba satra pido Athok thopamda wangkoi zetio ge arambam pha aninkumal masamaka laktuna yang sangke loinana zetio na skunta asage bas principal oza singh lekai club mir singh amade mahiru singh ka puna phaminaduna matung tarakpada irang thokthana ba puna khanake transfer posting haibasidi game ke police ni atoba department singda transfer toba madamda irang thokande adugo education department ke oina oza transfer toba madamda asugumba irang ase hek thui haike US President Donald Trump na Gaza ceasefire ge document ku yek bi kre mediator Egypt Qatar amasung Turkey su maduda ku yek bi ki adubo White House na Middle East peace purang na bage asumba historical oiba thodok amani haina sangthaki Egypt na yumbu oiraduna Trump il seke Red Sea Resort sathake ba international summit manungda document adu ku yek binaki Donald Trump na masibo Middle East ki damaktadi anoba amasung phazarba chapter amani haike masibo punna thabak onthok minana waso haike Madhya Pradesh ke Chindwara district ta loke hidak thaglubadage agang kya sikraba cup syrup adubo prescribe tokhiba doctor aduna hidaka adubo sariba company de ke sada tara commission phangke hairi Dr. Pravin Sonina Yansinba cold drip syrup putholiba Tamil Nadu da laiba farm serum pharmaceutical manufacturer dage commission ta adu lawi haina police tam phongdo khrei ngarang Tamil Nadu government company adu tingsinaba amadi license kangnanaba order thokhrei Sriram ga mari leinaba mafam sing ki idina red su sathake Dr. Sonida Bell PPO haina tharakpa application adu additional session judge Parashi Gautam Kumar Guzarna hearing sathake court aduna October tang nipanta application ta adu yakidrabani chahi mari ki makhada leba angang singda asegumba khudung thiningai oiraba hidak prescribe tawdanaba government alisangani kulum doida prohibiting ko order ama thokrabani Order adu December ke tang tara nipal lisangani kulum doida Government of India ge Directorate General of Health Services na State amasung Union Territory sing da pikrabani wafamba asibu thausadana Dr. Soni na hidak adu makata na prescribe tawki haiba Judge Gautam Kumar Guzar na hearing sathabada phungdo ke haire Housing sanabge pauda ngarang dagi satharaki ba nipumari rak sobas that label Manipur Master Athletics Meet 2025 ngasi loising khrei ngasi aroiba numita chahi kuntra dagi marfutara fawba manungda leiba nupa amati nupi gi athletes sanaroi chaniromna saruka yaraga tonga eventa athoi hentana ke loinana ngasi loishin manumita 10,000 meter race 1,500 meter race discus throw 200 meter race triple jump hammer throw high jump amade hurdle high riba events singka ase pangthoke championship asidagi makong mathang tarba sanarishing na Manipur Master Athletic team gi mahut sinduna mathak sahi gi January gi tang kuntra dagi February gi tang ani phawa Rajasthan gi Ajmer pangthokadaba tarelak soba National Master Athletic Championship 2026 ta state asege mahut sinduna sarugyarugani ngasi aroiba nimita pangthokiba high jump event ke sahi marfu manga mathaki nupage kanglupta kangjam iboholna gold medal lauke sahi marfu mathaki nupa gidana L itona gold medal lauke loinana nupige high jump event ke tonga ba chahi kanglukida arke sanahanbi ts subadani a Manbi and Subadani
and Dasumati P. Bijana Matangsina Chahi Marpu Humbutra Manga Humbutra Humpu Manga Humpu Amadi Nipu Matake gold medal Seng Pang Mangam Kibani. District Sport Association DSA Kaksingna Sinduna Association Asige Playground Chatariba 22nd KH size Lehau Devi Memorial Super Division Football League 2025 King Assis Sanakiba match Anige Hanba Ground da SFC Sugununa Sau Kaksing Bopansan Homani the Twiki matches again Hanba Pansandu Sau Kaksing is number 9 Asokumana match minute Taramapanjan K Sauge Atopa Pansanduna jersey number 12 Amis Karna minute Humpude Chanke Maipa Kraba team SFC Sugunuge Panjan Singh Duna jersey number 20 Badalna match ke minute Kuntratare Aduka jersey number 10 Lembana minute Humpum Doi Amadi Humputarukta San Kibani Super League Asing Assi Sanakiba and Super Ground ke Mastana SW Shekarakna SDO Palenbo Panjan Ani Sunoda Toike SW Shekara ke Panjan Singh do jersey number 10 Wahingbam Sanatombana match ke minute ani amadi kuni choidesan ke Saiga Babu Macham Memorial Trust na sponsor Toba Amadi All Manipur Football Association na sinduna punna team taramangana saruge yaduna sektada laiba SSC grounder Tatariba Umsuba Manipur Premier League 2025-26 genga se sanakiba ahanba match ta Athletic Brothers Association Aba Amade Katri Iril Mapand Youth Club KIYC Anina akan mamong dalaba taunaduna sanakiba mas aduda Athletic Brothers Association Abana Katri Irinda Mapand Youth Club KIYC bo pansanta amasino da maithiba PK Amade Liga Sege Anisuba match oida Sagombar United Su Amade Mayang Impali United FC MIUFC ani sanakiba mas aduda Mayang Impan United FC MIUFC na Sagombani United Subo Pansanta Amasinoda Maitiba Pikre Singzamai Singamatak Young Learners Club CYLC Nesinduna Pisumpa How Grounda Leiba Multi-Sport Complex da Punna Tim Tarataruna Group Marida Saruki Yaduna Satriba Ahanba CYLC Grassroots under 11th Boys Football Tournament 2025 King Assis Sanakiba semi-final match ke Ahanba match oina Atia Football School NBCA Tarial Komban Amadi regular football Kosing Pangai Adi Sanakiba match Aduda Atia Football School NBCA Tayang Kongbalna regular football Kosing Pangaibo Panjan Home Sinoda Maitiba Pikre Amadi tournament asigi ngasigi anisuba master Kaising Football Academy Kaisang Tom Amadi Golden Football Academy Palace Compound Adi Sanakiba Mas Adudana Kaising Football Academy Kaisang Tongna Golden Football Academy Palace Compound Bo Panjal Om Snoda Mighty Webiki Lunana tournament asige final match Tasigi Tang Taradruke Nutingi Punka Anitaba Matamda Atia Football Iskund NBCA Tagyal Kongban Amadi Kaisingka Football Academy Kaisam Tong Adi Lambatong Naragani Heidi Impal West District Association Sinduna Pasoi Part to the Leiba Pamyal Grounda Punna Timba Tarina Sarugiatuna Chathariba Kuntradaka Suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League Ngasi Sanakiba Ahanba Masta Birachandra Memorial Sporting Club MBSC Tabungkoka Amade Sangmai Kangzibungka Youth Club SKYC Awang Sangmai Anina Akan Mamongda Lambatang Sanakiba Mas Aduda Sangmai Kangzibung Youth Club SKYC Awang Sangmaina Birachandra Memorial Sporting Club MBSC Tabungkoka Pansenta Marisunoda Matipa Piranke Amadi Lake Asige Asige Anisuba Match Oina Salamp Zubenanta Club SJC Sangaitel Road Amadi Kurkunda Youth Club KYC ani Sanakiba met Aduda Kurkunda Youth Club KYC na Salam Zubenanta Club SAC Sangaitel Road Po Panjal Amasino da Maithiba PK
All Jiribam Sport Association SASA na Sinduna Jiribam High Secondary School ge Sanabungda Tim Tarina Saduga Yaduna Sanariba 19 and Hori Chorond Singh Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2025 ngasi Sanakeba Mesta Lalpani Star Club Tim Laktabadike Leg Babu Parana walkover Pangduna Leg Babu Parana Ngamkre Matange match Lagliba Tang Taratruki Nungtiki Punka Animakaitaba Matamda Ananda Boy Club ka Yawan Club Champanaga Sanagani District Congress Association Jiribam Sinduna Jiribam ge Babu Parada Leba Lamleng Community Hall Kamakang Sangda Jiribam ge Kangkota Nipanda Amade Kasar Kangkota Ani Yauna Puna Kangkota Tarana Sarukia Duna Sanariba Anba RK Ibetombe Devi Memorial Lemeron Kang Tournament 2025 ki Ngase Sanekeba Mesta Leg Babu Para Ena Metal Ebo Pansantaret Marida Maithiba Piki Hayengi Match Laite Mathang Taratruke Nungtingi Punka Amataba Matamda Kasar Kangkota Ega Isend Club Dibonga Sanagani Hausagarabada Maroiba Pau Amanipizari Forest Department ke frontline the labor stop Singda Bolero campers Amadi motorbike singing Tokre Illegal adoption amasung child trafficking in matangda nomagi oiba sensitization program pang thokre US President Donald Trump na Gaza ceasefire ge documenta kuye bikre Loinana Nipumari rak Superstar level Manipur Master Athletics May 2025 resolution kre Image PAODAM ngasig di matang sa daloy jare miyang tabiri besungbo amukhana khurumsari